da. Bitte nicht unbedingt zu Hause nachmachen. Ältere Herrschaften und schwangere Frauen, die gucken mal eben weg. Besser ist es! Jetzt macht euch keine Sorgen, das wird schon klappen. Erstens hat es bis jetzt immer geklappt, zweitens, da ist noch nie jemand oben geblieben, aber das sagt ihr bei der Lufthansa auch immer. Und drittens, der Hangover Tower ist selbstverständlich TÜV geprüft. 1968, mein Opa kannte damals den TÜV-Prüfer persönlich. Ready, steady, Achtung, fertig, lauf! Tamam. Hello, dikkat et. Davul bolo buraya geçiştim de чертовое колесо şiştim. Yine şiştim. Классно. Сейчас домой тут встали. Красота. Ночной Düsseldorf. Что-то с этим видом. Мам, sebi pizza, sebi caramelo. Sangue desse aqui nasceu assim, cadê? Погуляли, хватит, двозда я хона дома дебне. من اینجا میخوام همه دخواه بگم امروز دوسلدورف رفته بودم مونده که ساعت 11:30 شبه ساعت 12:30 در خونه میشیم در خیلی برای همین خوشروگی دوسلدورف هر وقتی که میبینم او شهر دم عاشق میشم تلفنی заряди تلفنم 3%. برای همینجا دم میگم شما دخواه در پناه خدا باشین و تا ویدیوی آینده. خیلی